Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bunani Happy TV, nizere ko mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye by'isi, yaba abari hano mu Rwanda, yaba abari ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'i Burayi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Aziya, muri Oceania ndetse n'ahandi hirya no hino. Kandi nanabashimira uburyo mukomeje kugenda mudushyigikira, yaba abakoze subscribe kuri Bunani Happy TV, yaba abasharinga ibiganiro tubagezaho, yaba abakora like. Mwese inkunga yanyu ni ntagereranywa. Uyu mugoroba rero tugiye kuganira kuri saga ya CAF na Senegal. Iyi saga rero ikaba imaze gufata indi ntera. Ishingiye kuki? Ishingiye ku mwanzuro wa CAF cyangwa se ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano muri Afurika ryatangaje ku munsi w'ejo rivuga ko Senegal yambuwe igikombe cya Afurika iheruka gutwara, ndetse iki gikombe kigahita gishyikirizwa igihugu cya Maroc. Ibi rero bikaba bije nyuma yaho Senegal yari yatwaye kino gikombe mu buryo bugoye cyane, nyuma y'imvururu zari zabaye ku mukino wa nyuma wabereye i Rabat uhuza ikipe y'igihugu ya Senegal ndetse n'ikipe y'igihugu ya Maroc. Ngira ngo abantu murabyibuka, saga yabaye umusifuzi gutanga penalty ku ikipe y'igihugu ya Maroc, hanyuma abakinnyi b'ikipe ya Senegal ndetse n'umutoza ntibabyemeranywaho, bityo umutoza wa Senegal aza gusaba abakinnyi kuva mu kibuga. Gusa nyuma y'iminota 17 utwa Sadio Mane amaze kuganira n'uwitwa El Hadji Diouf, akaba ari umuragent w'ikipe y'igihugu ya Senegal, abakinnyi bakaba baragarutse mu kibuga ndetse birangira Maroc ihushije ya penalty yari yahawe. Bityo rero Maroc ibuze uburyo bw'igikombe. Nyuma mu minota y'inyongera ikipe y'igihugu ya Senegal yaraje itsinda igitego kimwe rukumbi cyasoje uwo mukino, ndetse birangira Senegal yegukanye iki gikombe. Senegal rero nyuma yo gutangarizwa ko yambuwe igikombe, nabo ntabwo bafunze amaboko, ntibicaye kuko bamaze gutangaza ko urugamba rutararangira. Senegal rero yatangaje ko urugamba rutararangira nyuma yuko impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri CAF yambuye igikombe cya CAN 2025 igiha Maroc. Senegal yari yatsinze Maroc igitego kimwe ku busa ku mukino wa nyuma wabaye muri Mutarama, ariko CAF yahinduye umwanzuro kuko abakinnyi ba Senegal basohotse mu kibuga bigaragambya nyuma yuko Maroc yahawe penalty mu minota y'inyongera n'umusifuzi w'umukino, penalty mu by'ukuri bavuga ko itariyo. Abo bakinnyi rero bagarutse mu kibuga nyuma y'iminota 17 bigezwemo uruhare na Sadio Mane, maze Brahim Diaz atera penalty ntiyinjira kuko yakuwemo n'umunyezamu. Nyuma yaho gato Pape Gueye yatsindiye Senegal igitego cy'intsinzi mu minota y'inyongera. Nyuma y'ubujurire rero bwatanzwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Maroc, CAF yafashe umwanzuro ko Senegal yatewe mpaga y'ibitego 3 ku busa ashingiwe ku mategeko agenga irushanwa, ko hakurikijwe ingingo ya 82 na 84, aho muri iyo ngingo bavuga ko iyo ikipe yivanye mu kibuga cyangwa se mu irushanwa atari umusifuzi ubigennye, iyo kipe iterwa mpaga y'ibitego 3 ku busa. Nyuma rero yuko Senegal imenyeshejwe ko yambuye igikombe, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Senegal ryatangaje ko badashobora na rimwe gutanga igikombe babiriye ibyuya, ndetse n'abakinnyi badashobora gusubiza imidari, ahubwo ko bagiye kujuririra uyu mwanzuro mu rukiko nkemurampaka rwa siporo arirwo bita CAS. Bavuga ko umwanzuro bafatiwe urimo akarengane gakabije ndetse utigeze unabaho mu mateka ya ruhago ku isi, kandi utesha agaciro umupira w'amaguru muri Afurika. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hariya mu gihugu cya Senegal ariwe Abdoulaye Seydou Sow yabwiye televiziyo ya RTC1 ati uyu mwanzuro uhengamiye ku ruhande rumwe kandi ntushingiye ku mategeko. Twabonye ko abakemurampaka badakurikiza amategeko, ahubwo baraho kugira ngo bashyire mu bikorwa amabwiriza bahabwa n'abayobozi. Yakomeje agira ati tuzakora ibishoboka byose kuko amategeko ari ku ruhande rwacu, urugamba ntirurarangira. Senegal izaharanira uburenganzira bwayo kugeza ku ndunduro. Bamwe mu bakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Senegal
bavuze ko na rimwe badashobora kwemera gusubiza imidari batsindiye. Umukinnyi wa Senegal ukinira Everton ariwe Idriss Gueye yavuze ko bazi neza ibihe banyuzemo uwo mugoroba ubwo bari ku mukino wa nyuma Iraba, ngo kandi ibyo babiriye ibyuya ntabwo cyangwa se nta n'umwe ushobora kubibambura. Ibi yabitangaje abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze. Umukino ugomba gutsindirwa mu kibuga si mu biro, niko yakomeje kugenda avuga. Uwahoze ayobora akanama gashinzwe imyitwarire muri CAF ariwe Raymond Hak yanenze bikomeye ibyemezo byafashwe na CAF, avuga ko birimo ukwivanga kwinshi kwa politike muri siporo, kuko perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Maroc ari visi perezida wa mbere wa CAF. Bityo rero ngo icyemezo cyafashwe gishobora kuba ginahengamiye cyangwa se cyagizwemo uruhare n'uyu mugabo. Yagize ati urusobe rw'ibintu ruracyakomeje, byose bizaterwa n'icyo umusifuzi yanditse muri raporo, ariko kuba yarakomeje umukino kugeza urangiye ni ikimenyetso ko nta kibazo yabibonagamo. Yakomeje asobanura ko umusifuzi ari we wenyine ufite ububasha bwo guhagarika umukino, atari inzego z'ubuyobozi. Ati bitabaye ibyo buri wese utanyuzwe n'icyemezo yajya ajurira cyangwa se akajya mu nkiko. Umukino rero ugomba gutsindirwa mu kibuga si mu biro. Yanavuze ko bishobora gufata amezi 6 kugira ngo CAS ifate umwanzuro ku bujurire bwa Senegal. Hagati aho ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Algeria naryo ryamaze gutangaza ko ibintu CAF cyangwa se umwanzuro CAF yafashe ari umwanzuro utagendanye cyangwa se utari sportif. Baho rero bavuze ko igikombe gitwarirwa mu kibuga kidatwarirwa mu mpapuro. Umunyamakuru wo muri Maroc Jalal Bounar we yavuze ko icyemezo CAF yafashe bacyakirije ibyishimo byinshi mu gihugu cya Maroc. Yemwe ngira ngo mwagiye munabona n'amavideo bamwe mu baturage mu gihugu cya Maroc mu mihanda baserebura ko batwaye igikombe. Abandi banyamakuru bo muri Afrika bagaragaje ko batanyuzwe, bavuga ko bigaragaza uko CAF ikomeje kugenda itesha agaciro umupira w'amaguru muri Afrika. Umunyamakuru Maher Mezahi yavuze ko ibi bisa nk'ibidasanzwe, ati ibintu ntibisanzwe rwose, nta nubwo bikwiye kubaho. Witwa Wayne Rooney muramuzi, ni umukino wakina ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ndetse na Manchester United. Akaba yavuze we mu magambo yo gutebya avuga ati mbaye ndi umukinnyi wa Maroc, ati ntabwo ushobora na rimwe kwemera kino gikombe. Ati Senegal yarabatsinze kandi mu byemere. Umutoza umaze igihe kinini hano ku mugabane wa Afrika ariwe bita Claude Leroy yavuze ko ibi bidakwiye gukorerwa umugabane wa Afrika. Avuga ko Maroc yari yateguye neza igikombe cya Afrika giheruka, amastade meza, amahoteli meza, uburyo bwo gutwara abantu bwiza,